Lakhipur online putoksaba August ki tang ahum nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao Puariga sagonariba lengonda bipart ki damak lokalagliba lam leipagi matangda borkhola kamarbonda khana nainakre leichombam biramongkolna leikhitabada awaba phongdorakle Lomi Singda Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme gi kunsuba installment gi sentang yentokre Bharat Bangladesh ngamkhaida Kasar jila gi mafam amada mioy ama sikhiba gi thodokna chauna irang thokre Google na Asia gi khwaidagi chawba data center Andhra Pradesh ki Visakhapatnam da saragani amasung Jiribam da sanariba kang tournament tangasi MNCA ningthembamga Yawol bi Champanagar ga sanaragani Hojik mapungoiba Pao tabirase Lengoda Bipart Protection and Preservation Committee Kasar Assam amadi athoba singiliglam thiba loop Manipur ga kusamna duna Lengoda Bipart ki matangda lokalakliba lam leibagi matangda August ki tang ama irai nimita Kasar gi borkhola kamarbon nongpok hari mandir da khananainakre loinana Silchar khoirenda leiriba Lengoda Bipart asida langban haisoi tambagi matangda su kubna khananainakhe Manipuri Sahitya Parisar Assam Borkhola Branch ki President L. Brajamani na mifamapo oikiba thauramda athoba singiliglam thibalup ki President Nando Texamna athobe mithunglen aduga akhanaba mithung sing Khaidem Kanta Advisor Konsam Bishajit President Lengoda Bipart Protection and Preservation Committee Luinana Sagol Sem Ronald Meitei Secretary Thongam Guneswar Dara Treasurer athoba singiliglam thibalup Manipur Kunjalal Yenremam President Manipuri Theatre Center Assam Sesri GP ki President Y Probita Purandarpur Meitei Ex Servicemen Association ki President Hizam Arun Sanamai Sports Academy ki Vice President Padmini Singha Daistapam ki Manipuri Sahitya Parisar Assam Borkhola Branch ki Secretary Sarangthem Brajakumar na Thaurom gi nunggi oiba warol thambikhiba kalwenana program conduct tobikhi Thaurom ga mari leinana Daistapam ki pamioi sing amadi achoibam punsi Thokjam Probir Loitam Hemchandra Osini Sharma amadi Sarangthem Brajakumar na chingba mioi sing nasu wangangkhi mifam aduda Borkhola da khundariba kungang singi mioi kayamarum su thorom aduda saruk jakhiba miyamna pukchel amata oina Lengoda Bipart ki chakot thorang kudingda manaba wakhalna amata oina changsin minaduna tumgi mirol gi damak aikhoi gi ningsing khubam ase semgatpada khwai miyam pumnamakna saruk jaminagani haibagi warep sulokhi thoram asi Hizam Arun Maibam Dijen Sarangthem Brajakumar Sarangthem Hemanta Y Probita Sarangthem Chandra Kumar na chingba mioi kayana thorom asibu sillang mata saruk jakhi Hizam Irabot Ningsing Loop Joypur ki President oina thaupu biramba leichombam biramongkol na leikhitabada Joypur Ima Maira Paibi Loop amadi aikhoi ichilinaw ngaktani 13 Brothers Group Joypur na awabu phongdorakle Leichombam biramongkol na manung matam sadana leikhitabada Loop ania sigi members singna Maira katuna leikhidrabagi thawaina lairamlenda ingna chikna leirunaba thaunijakhiba galoinana leihoriba imung manunggi awabadasu saruk jazari haina phongdorakle Songwon se nimita ekhogi Jaipur maya lekai gi Leichombam kaka biramongkol na leikhidabaga mari leinana 13 brothers amadi ekhoi Jaipur maya paibi singna kaka gi thawai gi na lairamlenda ingna chikna leinabagi damakta duk maya langjaduna haira kachaduna mayam puna nungai taba phongdok chabaga loinana minute amatang mayam tumina thleminase Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme gi kunsuba installment Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang laibag asigi lomi crore 8 lakh 63 da lupa crore lising kun ga changa gi senpham yanthokre scheme asigi makhada direct benefit transfer gi kuthangda lomi singi Aadhaar link tawraba bank account singda chahi amada installment ahumda lupa lising taruk transfer tawri thawrama singarang live broadcast tawduna Barak Tampak ki jila ahungi lomi singdasu senpham asi pithokre Kasar jila gi oina hairiba scheme asigi kanaba phanglaba lomi lising 63 henbana lupa lising ani tawduna installment amagi senthang phanglagani hairi thauramadu Pradhan Mantri nangarang mahaki kendra Uttar Pradesh ki Varanasi daki pithokhibani
भारत बांग्लादेश ngamkhai da laiba Kasar district ki Kinarkhal Amtola Kaithel gi mafam amada naha ama sikibagi tawdokta chauna irang thokre mafam adugi miyam gi matungina miyoi adu BSF na pujai batawbadagi sikibani hairi masina maram oiraga khungang gi miyoi kyana Katigora police station amasung circle office question duna amasung akan mamongda yaning da phongdokhe paw asigi matungina nahan numidang wairamda Nirmal Namosudra koba miyoi ama Bharat Bangladesh ngamkhai lambi da chatlingai da BSF ki patrolling tawriba kangbu amana phuchai batawki haire matungda miyoi adubu BSF jawan singna Katigora Model Hospital da thadoklam laga chatki haire ayukta imung manung gi miyoi singna soklaba Nirmal bo Silchar Medical College da phukatke adubu mahak mafam aduda leikidabani haire thodok asigi matangda circle officer amasung executive magistrate Dr. Robert Tulor amasung mafam adugi miyamna paumi singda asumna phongdokhi आज सुबह पहले मुझे खबर मिला था कि आमतौला का कोई नागरिक बीएसएफ लोगों ने उन पर हाथ उठाया और जिनका वजह वो कटिगोरा का मॉडल हॉस्पिटल में लेके गया था। उसके बाद कटिगोरा मॉडल हॉस्पिटल से उसको मतलब सिलचर मेडिकल कॉलेज में लेके गया था और बाद में वो मारा गया। तो ये किसी से मैं ये खबर मिलके मैं यहाँ आया था ऑफिस में। तो कुछ देर बाद यहाँ पूरा आमतौला एरिया का सारा पब्लिक लोग आके यहाँ हमसे मिलने के लिए कोशिश किया था। जब हम उन लोगों से बातचीत किया तो वो लोग बताया कि आमतौला एरिया जो बॉर्डर एरिया का जो बीएसएफ लोग था उन्होंने एक आदमी वो लोग पकड़ा था। तो पब्लिक का कहने पर वो आदमी एक निर्दोष है, एक इनोसेंट है, उसका एक दुखी आदमी था जिसका कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे पब्लिक लोग ने क्लेम किया था। तो बीएसएफ लोग ने उनको मतलब मारा पीटा और मारने के बाद उनको अपना परिवार का घर में भी लेके नहीं गया, लेकिन वो लोग डायरेक्ट आके यहाँ कटिगोरा मदर हॉस्पिटल में भर्ती किया है। और उसके बाद भी हमें पब्लिक से पता चला कि उस समय तक उनका रिलेटिव लोग को भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला था। उसके बाद जब देखा कि उनका हालत मतलब बुरा हुआ तो उनको मतलब कटिगोरा का मॉडल हॉस्पिटल से रिफर किया था सिलचर मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद मुझे खबर मिला कि वो रास्ता पे या वो पहुंचे वो मारा गया। तो पब्लिक लोग ये बात लेके आके बहुत नाराज हुआ, बहुत दुख हुआ, आके मुझको बताया कि এরিয়ার মেম্বার বিডিবি সবরে কল করতে পারে, তারা অত রাত্রে বেলা যদি একজন মানুষের পাইছে তারা হেরোর কেনে কল করলো না, এটাতে তো একটা সন্দেহ আছে। Lakliba Agastara Mangagi Mangoinana Silchar Sahar ki mafam singda cheksil thorang lokatpagi pandamda Kasar Police ki Senior SP Numal Mahatana luchingduna ngarang road march ama chathakre road march asi Silchar Sodor Thanadagi hauraga sahar gi tongan ba lambi singda chattuna amukhana Sodor Thanada loisinki Supreme Court na leibak sin mathungna rajya pumnamakta online betting amasung gaming app sing thingnanabagi matangda notice ama thokre khongtang asi naharol singi marakta sel thumgi amadi sananingbagi phattaba hinabi henjelakpadagi paikhatkibani court na rajya sarkar singdagi asikomba app sing asigi matangda leibak sin mathungna thingnabagi matangda makhoigi wakhalon khangnabasu honari rajya singi maphamdagi paukhum phanglaba matungda Supreme Court na aroiba rai ama pirakpa yari Election Commission na Laibak asigi Vice President khanbagi mikhal lakliba September ki 8 da pangthoklagani hairi amasung nomination pisin bagi aroiba numitna August ki 13 ni mikhal asi Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na July ki 13 da pothaki bagi maramdagi pangthokadabani Technology ki maming leiraba company Google na Asia ki khwaidagi chawba data center ama Andhra Pradesh ki Visakhapatnam da saragani amasung masigidamak lupa crore lising tara humdoi chading tauragani data center asigi capacity asi gigawatt ama oigani haire masigi achauba khongthang asina Bharat ki digital infrastructure bo mapangal kankhadan bada achauba thodang lauragani Handakta pangthokiba kuntra nipan suba Kings Cup sepak takraw championship ta saruk yaduna bronze medal ahum laurakiba India gi timbu ngarang All Kasar sepak takraw association Akstana taramna okre hairi
सानबा सिदा कासार जिला दगी ओइनाम अमरजीत अमसुंग अयेकपम प्रिया लोइनना हाइलाकंदी जिला दगी टीएस बिदुमुकीना कोच ओइना लमजिंगदुना भारत की टीमना मालेमगी थाकता मेडल सिंग असि लौपंगम किबनी मेडल लौख्रबा इवेंट सिंग अदुदी बॉयज टीम इवेंट होप इवेंट अमसुंग मिक्स स्क्वाड नि चैंपियनशिप असिगी दमक हाइरिबा सानरोइ सिंग असिना थाईलैंड गी पाथुमथानी सेपाक तक्रो एकेडमी दा निमित निफु मंगानी गी ओइबा कोचिंग कैम्प अमा चथकिबनी हाइरे जून की तांग तरुक तगी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जेरिबामना सिंदुना दिबोंग खुनो कम्युनिटी हॉल की कांगसंगदा कांगखुर तरा तरुकना सरुक यादुना सानरिबा अहानबा मिक्स डिस्ट्रिक्ट कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुनमंगा की ngarang सानकिबा अहुम सुबा क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच ता इचेल क्लब दिबोंगना एलईसी बाबूपारा बो पंजल तरामाथोय मापन माइथेन किबगलोइना एलईसी बाबूपारा टूर्नामेंट असिदगी लेहौरे मैच असी के मंगलेम्बा अमदी एच इनाउ पिसकना रेफरी अमदी स्कोरर की थौदांग लौबिखे टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंगतिल पुंग अमा ताबा मतमदा मरी सुबा क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच ता MNCA निंगथेंबमगा यावोल बी चंपानगर का सानरगनी एनर्जी हीलिंग सेंटर रोंगपुरदा कंप्यूटर की मतेंगना अनौबा मदी अरीबा अनाबसिंगबो कंप्यूटर की मतेंगना लायोंग खंगदोकपुना लायंगबा हौसरे कंप्यूटर की मतेंगना मखल मखागी अनाबसिंग की रिपोर्ट लौथोकपुना हक्सांगी अवात मचल कया मेनखननबा मदी सप्लीमेंट पीदुना नेचुरोपैथी अमदी मैग्नेटोथेरापी ना लायंग बजारगनी मरुवैना नुपीगी लैना सिंग ई वाटपा अंगांग खावगी लैना अंगांग ओइदबा नुपा सिंगी फंबी सोनबगी लैना प्रोस्टेट ग्लैंड चाउथोकपा किडनी अमदी इसिंग मरीगी अनाबा नुंग लैबा साइनस डायबिटीज बीपी स्ट्रोक पैरालाइसिस नर्व अमदी ब्रेन की अनाबा ख्वांग नाबा खुतांग चिपा स्पॉन्डिलाइटिस फै चिंबा लिवर अमदी चखावगी अनाबा पाइल्स वाखल की अनाबा तुम्बा यादबा सोर चिंबगी लैना सिने चिंबा लायंग यारगनी लोइनना मतम सांगना हु चेंब हिदाक चारकपदगी साइड इफेक्ट अमदी ईदा हु चेंब टॉक्सिन लैरकपा ई वाटपगी अनाबा कोकनबा अमदी स्टीम बाथ की खुदोंगसाबा लेजरे सिलचर रोंगपुर पार्ट 2 की स्टोन क्रशर मनाक्ता लैरिबा एनर्जी हीलिंग सेंटर दा ngasimak लेंगसिनबिरगु मांगजोंगना अपॉइंटमेंट की दमक मोबाइल नंबर 9395 732 456 नंबर असिदा कॉल तौबिरकनबा खंगजरी लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदी शेयर तौबियु अमदी हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना पुआरीगा सागोनरिबा लेंगोंदा बिपाट की दमक लौखलगलिबा लम लैबगी मतांगदा बोरखोला कमारबोंदा खना नैनख्रे लेचोंबम बिरमोंगोलना लेखितबदा अवाबा फोंदोरकले लौमीसिंगदा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की कुनसुबा इंस्टॉलमेंट की सेंथंग येंथोख्रे भारत बांग्लादेश ngमखैदा कासार जिला की मफम अमदा मियोय अमा सिखिबगी थौदोकना चावना इरांग थोख्रे गूगल ना एशिया की ख्वाइदगी चावबा डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम सारगनी अमसुंग जिरीबाम सानरिबा कांग टूर्नामेंट तंगसी MNCA निंगथेंबमगा यावोल बी चंपानगर का सानरगनी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।